Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatly YouTube görüşçüler, Universal Bazar YouTube kanalımızın katılımcıları, жылкы сүйүүчүлөр. Достор, biz бүгүнкү чыгарылышты ушул Ноокаттын Гүлүстан айылдык аймагынан баштайт экенбиз. Гүлүстандан бүгүнкү чыгарылышта Юсуфтан бир келишкен өспүрүм чыгат. Айтымына караганда өспүрүм мында акабыз Эвро уровень менен өлчөп көрсөтөм деп турат. Сиздерге бир толук маалыматын жеткизебиз. Эгерде ат жакса, саудалашып, баалашып көрсөңүздөр болот. Анда баштайбыз. Юсуф, ассаламу алейкум. Assalamu alaikum. Ден соолук, иштериң жакшы бекем? Zor, aka. Тынчсыңбы? Аллага шүгүр. Аттан иншалла бир чоңу келиптир, а? Ova, çoğun. Tayyoz, aka, buna akamniki o'zi dehqonodam. Ha, мына ошо дыйкан кичинеке. Bir yıl oldu ki geldi. Элге алике уровень кылып өзгөртүп неге тартып берейин депсиз да? Ha. Атыңыз ким? Atım Rafuk. Рафу? Rafuk Can atı. Рафукжан. Аттын жашы канчада? Atı yaşı 3 yaşar. 3 yaşar. Ha. Pıştı. Ağız sayılık. Azı sayılektен. Ha, ağız sayılık. Az sıraz barlı ölçep kırсытасыз ба? Ha, hazır ölçü. 75'te турат, о жаныбар канчада турат? Görüyoruz hazır. Тактан. Машалла, ана. Ана достор, тийип турат жерге. Кичине көтөр, а. Көтөр дагы. О, шайтанды карап кой немесин. Уровень түздүгүн. Neye körüme ya? Көтөр дагы кичине. Ha. 73, 74. Ана. 74 экен, а? 1.74 таза уровеньге. Ава. Уровеньді қарап қоямын мында. Ава. 1.74 мына достар. Көрдіңіздер бе? Тишinde қаз көртпейсіз бе? Şimdi İnşallah ağız su sayılık buna. Sayılık ana. Sayılık alıp. Sayılık. Uşunda 3 yaş kende sevin da? 3 yaşar. Pıştı. Pıştı. Boyun ölçөп көрсөттүк достор, мынакей сиздерге далил катары Евро уровеньде сиздерге жакшы көрсөтүп бердик иншалла. Bunun parolası кандай болушу мүмкүн? Parodası Rusya'dan kelgan. Россиядан келген. Ha. Машалла. Жеңил экен аяк, а? Аяктары жеңил экен. Жеңil yürüyüşü bu. Жүгүрүшү жакшы. Yok alık kulakta kirgizelik. Такта. Юсуф, от чындап семизген бүгөн бирок көп чаппасаң да боло берет. Zor aka. Неба? Жеңил экен. Улага чаба турган экен. Аягы жеңил экен акыйкатта. Мунун суутун келтирип чапкан болсо, Ha, bunu. Кудай кааласа. Ayakları hem zengin. Аяктары жеңил экен. Машалла, мына. Мына достор. Ден соолугу жакшыбы? Var joğuga garanti, işige Жеп ичине ден соолугуна жооп тең. Var joğ жайында. Жайында. Машалла, мына достор. Бер кайтар Юсуф, а? Ne kadar? Ya Yusuf toktap duruyorum kan bir sekeyen. Artık tutuk oğlum kazıklar. Kaşkavağından bir başlayın. Kaşkası gelişken buna. Köküröktün genliği Almaz, dostlar. aka bunu hayvanat. Kanday? Almaz. Almaz? Almaz deyip onlar. Almazlar Gerçi ama kod. almaz çok şeydir, aka. Tutuk oğlum taza. Taza. Takaga tuna tanki Taka tura ceviçi jakşı. Saydaka men akam bo'ladi, bu odam dehqonodam. Dehqonodam. Ikkina men berganda Minip bo'ladi. şu an benim kapım atmayal var. Soluklarından sırandım minberdi. Minber dediniz. Ava. Buna dostlar. Toktap dur. Muna dostlar, gördüңүздөр bu at чындыгында өтө чоң ат экен. Балким сиздерге телефондон кичине көрүнүшү мүмкүн. Уровеньге 1.74 таза чыгып атат. Даже 74'төн жогорураак да чыгып калды. 74'ün гана айтабыз сиздерге. Эми Рафукжан ака, Ha. аттын баасын айтасың эми, аттын баасын айта турган Attım мезгилди. bağısını $12.000 diyor atam. 12.000 dollar. İçine de canlı kılavuzda. Жол жообусун түшүп бересиз. Алган адам коркпой калса болот экен, а? Ha iyi. Жүгүрүшү, тездиги. Var joğu bağlasa yapsın.
Ha, Yusuf. Muzekene yeter. Ha, bir koy ver. Şu bir takası şırtladı da. Oldu. Attın bağısı 12.000 dolar. Kim var? Ya Yusuf oldu. Sodalaşıp, bağlaşıp görseňizler bolat dostlar neke. Ana Yusuf'tan da at kanday eken, üstü kanday eken dep soraganlar bolsa, sorasaňızlar da bolat. Telefon nomerdi aytyňam. Rapsyga Telefon nomeri 0990 Aha. 32 91 32. Aha, şu nomerge. Şu nomer WhatsApp nomerim. Kuryan boyam şu. Aha. WhatsApp türüm oýdawşy lan. Üstü görşet ber ha. Mana. Elge ko'rsatib qo'ying aka, otni mo'yni ham uzun dag'i, cho'ng. Usti mana Asfaltörlü boladigan bolyapti. Kıçağı. Allah sodanızı versin Rapsyga. Hop, Yaxşı klientler gelsin inşallah. Görüşüňizçe dostlar. Aman durunuzlar mına.